Ono što mene interesuje danas je da vas pitam kako vi obnavljate vokabular na engleskom. Koji su vaši načini? Ono što je bitno da se kaže jeste use it or lose it, jel? Ili ćete koristiti reči ili ćete ih izgubiti, bukvalno. Isparit će iz vašeg mozga. Kako ne bi isparile, mi ćemo morati konstantno da se vraćamo nazad. Znači, neka to bude i jedna tema, 5 novih reči, naredne 2 nedelje do 4, konstantno se vraćajte na te iste reči. Use it or lose it, ok? Postoje brdo igrica koje vi možete da koristite, ali za sve te igrice koje ja znam, bi vam trebala još jedna osoba, 2, 3, nebitno, može i grupno sve to, ali ako ste sami, po meni najbolje bi bilo, na primjer, da uzmete, sad navodim primjer, tekst o jeseni, autumn, i da uzmete jedno, to jest prvo da izvučete reči, fraze koje vam se dopadaju, a onda da izdvojite, na primjer, 10 reči ili fraza za koje smatrate da vam najviše trebaju. I onda nakon jedno 5 dana, 2, 3, nebitno, vratite se nazad i uradite nešto što se zove mind mapping. Mind mapping podrazumeva da vi uzmete jednu reč, na primjer autumn, i da pokušate se setite svega što je povezano sa rečju autumn. Okay? Znači, da li je to Halloween, leaves, čega god možete se setite, znači u centru autumn, i onda povežite što više reči, fraza koje vas asociraju na reč autumn. Do you like this one?